Pemirsa, investasi miwa ekspor Bali ring warsane mangkin ke Kantenang Nincap. Kanan puniki sinarengan antu rencana investasi ring warsa kalih tali selikur saking swasta wiadin pemerintah. Investasi puniki Nincap santukan kewentenan proyek anyar sekadi jalan tol Gilimanuk Mengui, pewangunan hotel miwah penataan destinasi wisata Pura Besakih, pewangunan pelabuhan benua, miwah pewangunan jalur kereta api listrik bandara nuju ke Kuta. Ngenenin indik Panglimbakan Ekonomi Bali ring triwulan 1 warsa kali tali selikur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Bali Trisno Nugroho Mausang kantun nyinahang kontraksi. Proyeksi besaran Panglimbakan Ekonomi puniki, pacang kablik bagang ring pengawit Februari sanejagi rau. Ya diatun punike Trisnon Latarang ring warsa kali tali selikur wenten selah Panglimbakan Ekonomi rumasuk investasi miwah ekspor. Tios punike investasi non bangunan taler ketarkayang nincap. Kanan puniki memargi sangkaning wenten panincapan investor tatkala kemargiang nyane vaksinasi COVID-19. Ring sisi ekspor komoditas sanerau saking Bali ketarkayang nincap ya diatun durung sida muali ke level warsa kali tali siongolas. Panarkan puniki anutin Panglimbakan Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama Bali. Sajroning Panglimbakan Ekonomi Amerika sayan becik min 4,3% warsa kali tali kalidase dados 3,1% warsa kali tali selikur. Raris Australia, Cina, miwah Jepang taler pacang limbak. Tiosan punika indik jalur distribusi sanes sadurungyane ngarepin piambeng sangkaning COVID-19 rau mangkin ketarkayang muali kabungkah tur degdeg. Trisno taler mausang rencana Panglimbakan Ekonomi warsa kali tali selikur katureksain saking komponen produk domestik regional bruto saking pengarsan samian komponen ketarkayang saya nincap. Parindikan puniki kaselahin saking survei konsumen sane nyinayang indeks ekspektasi konsumen 6 bulan pungkuran sayan ageng yening saihang ring indeks sedurung nyane. Swardika Bisnis Bali nguningayang.